L-ambjent marittimu Malti huwa perfett biex pajjiżna jsir bażi tal-apnea, sport li jitlob li persuna togħdos fil-baħar fond konsiderevoli bin-nifs. Stqar dan Umberto Pelizzari, atleta tal-apnea li kiser diversi rekords dinjija f'din id-disciplina. Fl-1990 huwa kiser ir-rekord dinji bazza f'fond ta' 65 metru fil-baħar tal-Gżira ta' Elba. 9 snin wara huwa rnexxielu jogħdos fond ta' 150 metru filwaqt li kien parti mit-tim nazzjonali Taljan tal-apnea li wkoll kien kiser rekord dinji. Pelizzari sqar li kull atleta tal-apnea ma jistax ma jkunx immeraviljat mill-ambjent marittimu li joffri pajjiżna. Any freediver loves Malta. We love freediving here because you have crystal water, warm water, you have wrecks. I love freediving on the wrecks, exploring the wrecks, imagining the story, the living part of the boat. You have caves, so you have light and darkness at the same time. I really like this island. Illum, Pelizzari huwa President tal-Apnea Academy li waqqaf huwa stess. Stqar li bix-xenarju li joffri pajjiżna qed iħares li jistabbilixxi ċentru edukattiv tal-apnea f'Malta. It's a really great spot for freediving, and this is the reason why I like to create a freediving center, training center, educational center. I have an international school which is called Apnea Academy. We have more than 600 instructors in Italy and 500 all over the world. And I like to create a spot, a center, a school here because you can freedive for 9 months per year. Fl-aħħar jiem, Pelizzari kien f'pajjiżna biex jippromovi dan l-isport u kif dan jista' jkun ipprattikat b'mod aktar sigur. U ltaqa' wkoll mal-Ministru Konrad Mizzi li qal li jħares il quddiem li dan l-isport jikber f'pajjiżna u li Pelizzari jikkunsidra lil Malta bħala t-tieni dar tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.